سلام درودی به پایان با کل مخلصان فوتبال تاجیک. آغاز نوی موسم چمپیونات تاجیکستان اوید با فوتبال میان دسته‌های لیگ یکم همکنون طریق برنامه فت شرح و توضیح می‌یابد و هر کس دسته‌های لیگ یکم رو مخلصی میکند با ما پیوست شوند. امسال رقابت‌های لیگ یکم با فرق از پارسال باید جذاب‌تر و شدیدتر صورت بگیرد. این در حال است که این موسم مدعیان برای چمپیونی و راحت به لیگ عالی خیلی زیادند. مثلا سال گذشته دسته‌های کوکتاش و حاصلات از اول موسم دو نامزد اساسی بودند که برای موقع‌های اول و دوم تا آخر مبارزه بردند و جدول اون ساله جمع 12 دسته را در بر می‌گرفت. این سال با فرق از سال گذشته همکنون 13 دسته برای راحت تلاش میکنند. باید بگویم که سال گذشته دسته‌های وحدت و سرحدچی در تهخانه جدول جای گرفتند و میان خود برای بقا مبارزه می‌بردند که در نهایت وحدت همچون آخرین دسته جدول مذکور با لیگ یکم خیرباد گفت. با لیگ عالی چگونه گفتم دسته‌های حاصلات و کوکتاش با اشغال موقع‌های یکم و دوم راحت پیدا کردند و الکی در 6 دور بازی‌های لیگ عالی حاصلات در موقع هفتم و کوکتاش در جای نهم قرار دارد. سال گذشته دسته‌های استراوشن و روشن ظفرآباد همچون دسته‌های آخرین جدول لیگ عالی به لیگ یکم فرآمدند و از لیگ دوم دسته‌های پرواز و شادمان حصار به این قطار شامل شدند. همچنین در این برابر دسته اسفره با نام نو یعنی اوریون اسفره برای چمپیونی در قطار دسته‌های دیگر از قبیل دوشنبه برچی حصار، ماهر یوان، گلستان، سرای کمر 5، هولبوک واسه، پنشر بلخی و سرحدچی همدانی مبارزه‌های خود را ادامه می‌دهد. این سال میدان از دلیر است. از دسته‌هایی که به نظر خیلی پرقوت می‌نماید با فرضیه خود تنها استراوشن را مدعی می‌حسابم. دیگر دسته‌ها در سطح لیگ یکم هستند و می‌توانند برای یک موقع دیگر مبارزه برند. یعنی این سال نسبت به سال پار شانس اندک زیادتر است. چیز دیگر این است که این سال تا آغاز دور اول توجه مخلصان فوتبال بیشتر جانب شادمان حصار و پرواز بود که سال گذشته در لیگ دوم واقعا تحولات کرده بودند. اکنون بعد گذاره دو دور میتوانیم الکی خلاصه اندک خود را نسبت این دسته‌ها برآوریم. دسته شادمان در دو دور مسابقه نتیجه نظررس ندارد، اما از حساب کسبیت، ترتیبات، مخلصداری و در عموم فضا واقعا نسبت اکثریت دسته‌ها برتری کامل دارد. انا دسته پرواز که قبلا در عرصه فوتبال بانگ و نام داشت الکی در دو دور مسابقه نتیجه نظررس دارد و معلوم است که از اول موقع خود را در جدول استوار کردن می‌خواهد. شاید نتیجه های دو دسته مذکور از موسم دبیوتیشان وابستگی داشته باشد. این رو وقت نشان می‌دهد، ولی حالا می‌توانیم با شروع توضیح رقابت‌های دور گذاریم که دسته‌ها چی نتیجه دادند و در کدام حال قرار دارند. شروع میکنیم از رقابت‌های دسته‌های با قول دبیوتانت. شادمان حصار برای اولین بازی خود به مثال جشنواره تنتنه ایدونه تشکیل کرد. فضای خیلی باحشمت، مخلصان زیاد با تنبور و سرنای و همچنین دعوت مهمانان فخری از قبیل فوتبالبازان دستان کشور از مخصوصیت‌های بیرون از میدانی شادمان بود. رقیب اول شادمان حصار دسته تجربه‌دار لیگ یکم ماهر یوان بود که چند سال اخیر همچون دسته سست چمپیونات عنوان داده می شود و آخر تنها برای به قول زنده ماندن مبارزه میبرد. سال گذشته این دسته واقعا در آخرهای مسابقه رشد کرد و موقع خود را حتی در جدول استوار نمود که آنها با وحدت در تهخانه جدول قرار داشتند. فعلا در دو دور مسابقه دسته ماهر همکنون در موقع اول جدول قرار دارد. این معنای آن را دارد که ماهر امسال واقعا در چمپیونات عزم دیگر دارد. از این رو بازی با شادمان حصار برای این دسته سهل و ساده پس سر نشد. در اول هرچند دسته ماهر نسبت میزبان فعالتر به نظر می رسید، ولی بعدا فوتبالبازان شادمان واقعا کامبک عجیبی را نشان دادند. خلاص بازی غیر پراگماتیکی و پر از فرصت‌های احساساتی که همکاران ما مخصوصا این برخورد را پیگیری کردند. دسته شادمان حصار که مدت 12 سال فعالیت میکرد امروز در دایره لیگ یکم چمپیونات جمهوری تاجیکستان اوید به فوتبال بازی نخستین خود را میگذراند. رقیب شادمان در دوره اول دسته ماهر ناحیه یوان است. دسته شادمان شهر حصار بعد احیا گردیدن سال گذشته در لیگ دوم چمپیونات تاجیکستان اوید به فوتبال هنرنمایی کرده راحت لیگ یکم را صاحب شد. اشتراک در لیگ یکم ترتیب و طلبات دیگر را تقاضا می‌کند. از این رو با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر حصار ورزشگاه تعمیر کرده شد.
150,000 сомонӣ маблағ сарф шуд аз таъмири капитали буромад майдони ҷавонӣ. نیم ساعت پیش از آغاز بازی الکای ورزشگاه پروپوری مخلص گردید. آنها با خود شعار آویزه و دف و شیپور آورده بودند تا دسته دوست داشته خود را مخلصی کنند. جملگی تنها یک امید داشتند که در بازی نخستین خود در لیگ یکم دسته دوست داشته آنها البته غلبه خواهد کرد. بازی شادمان احساس نظرم و باور داریم امروز غلبه به دست میارد. قبل از آغاز بازی بازیگران هر دو دسته برای اجرای مشق‌های پیش از بازی به میدان برآمدند. نخست با سرمربی دسته شادمان واخوردیم. بریدن غلبه برای غلبه میبریم. برخلاف اعتماد سرمربی دسته شادمان، سردار دسته ماهر ناحیه یاوان با شبهه سخن میگفت. زیرا درباره سطح و صفت، تکنیک و بازی دسته شادمان که بار نخست در لیگ یکم بازی میکند هیچ معلوماتی نداشت. درباره دسته و قدر معلوماتی نداریم. خب بازی نشان میدهد. هرچند در نیم ساعت اول بازی هر دو دسته امکانیت‌های خوبی گل زدن را داشتند، اما هیچ دسته نتوانست که آن لحظه ها را خوب استفاده کند. حساب را در دقیقه 31 صاحبان میدان گشودند. پس از انجام یک کامبیناسیا بازیگر دسته شادمان خسرو خالق نظرov توپ را وارد دروازه مهمانان نموده دسته شادمان را به پیش برآورد. این برتری صاحبان میدان دیر دوام نکرد. با گذشت 7 دقیقه یعنی در دقیقه 38 بازیگر دسته ماهر دلاور شریفزاده حساب بازی را برابر نمود. این گل باوری فوتبالبازان ماهر را نسبت به خود باز هم بیشتر گردانید. 1 دقیقه پیش از انجام قسمت اول بازی حمله‌ور دسته ماهر شاهین بویف گل دوم دسته‌اش را به دروازه شادمان زده حساب بازی را 2-1 نمود. قسمت دوم بازی نسبتاً پوشیده‌تر می‌گذشت. صاحبان میدان می‌خواستند که هرچی بیشتر هجوم کنند و حساب بازی را بر نفع خود انجام دهند. مهمانان باشند برعکس می‌کوشیدند که بیشتر وقت را تلف دهند. نهایت در دقیقه 83 بازیگران دسته شادمان با گل زده سعی حامد ازبکوف حساب بازی را برابر کردند. این دفعه هم خرسندی مخلصان شادمان دیر دوام نکرد. در دقیقه 88 بازیگر دسته شادمان در جریمه‌گاه با دست بازی کرد که داور به دروازه شادمان جریمه 11 متر تعیین نمود. حمله‌ور مهمانان شاهین بویف ضربه جریمه‌ای را به خطا انجام داده پیروزی دسته‌اش را در این بخوری تامین نمود. تمرینایی که سرمربی سیاوش بویف در تمریناش میموند همه موندگی هوایی را همش اجرا کردن. با فکرم همه چیز میرسید کمتر دسته از دویم لیگ برآمدگی تجربه نرسید. به اندیشه مربی شایسته سابق اتحاد شوروی شریف نظرov در این بخوری فوتبالبازان دسته ماهر نسبت به دسته شادمان هم از لحاظ تکنیکی و تاکتیکی و هم از لحاظ تجربه برتری داشتند. نتیجه بخوری گواهی حال است. Слаженные компоненты игры у них это более был налаженная, слаженная игра была. К сожалению, из это Шодмона не получилось, потому что больше индивидуальной игры было, чем коллективной игры. مخلصان دسته شادمان که بیشتر از 40,000 در ورزشگاه جمع آمده بودند اندیشه خاص خود را نسبت به این بازی داشتند. 45 دقیقه بازی یکم تایم نقص بازی شد و دوم تایم 45 باور کنید مخلصا 23 مینوت حقیقت بازی تماشا کردن فقط در زمین. واحد ایسپوف فیض‌الله ظریفی شهر حصار. دبیوتانت دیگر این دسته پرواز از شمال کشور بود که باید مورد توجه قرار میگرفت. همین صورتی که دسته مذکور در بازی‌های اول خود نشان داد اگر ادامه دهد باور کنید بس همین دسته برای اشغال یکی از موقع‌های صدر جدول با دسته‌های دیگر دست به گریبان خواهد شد. بازی اول این دسته مقابل سرایکمر 5 بود. سرایکمر که مخلصان لیگ یکم موسم گذشته یاد دارند آخر به چه کارهای قادر شد. از موقع آخر جدول در فرصت کوتاه یک باره با چهارگانه اول جدول مسابقه راه یافتن کاری سهل و ساده نبود که آنها کردند. از این رقابت برای فوتبالبازان پرواز با این دسته به قول گرگ وادی لیگ یکم سهل و ساده پس سر نشد. در اول مشکلی داشتند اما راه برخورد با این دسته شمال کشور را نیز
пайдо карданд ва пеши чашмони мухлисони худ муборизаи арзанда нишон доданд. сабки парвоз аз дигар дастаҳо воқеан фарқ мекунад. аз контрҳуҷумҳо истифода бурдан ва фишор овардан ба ҳарифу услуби асосии онҳо будааст. хулас ин бозиро низ ҳамкорони мо сабт карданд ва ҳаминак пахш мешавад. дар варзишгоҳи фурудгоҳи байналмилалии хуҷанд маросими ифтитоҳи чемпионати ҷумҳурии тоҷикистон оид ба футбол байни дастаҳои лигаи якум баргузор шуд. директори генералии ҷамъияти саҳомии фурудгоҳи байналмилалии хуҷанд қурбони алимардон зимни баромади худ қайд намуд, ки дастаи парвози фурудгоҳи байналмилалии хуҷанд имсол дар чемпионати мазкур фаъолона иштирок хоҳад кард. қайд карда шуд, ки маҳз таваҷҷӯҳи бевоситаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва президенти федератсияи футболи мамлакат муҳтарам рустами эмомалӣ нисбати рушду оммавияти футбол аст, ки сол аз сол ин намуди маҳбуби варзиш дар кишвари мо рушду нумӯ ёфта истодааст. дастаи парвози фурудгоҳи байналмилалии хуҷанд вохӯрии аввали худро бо дастаи саройкамари ноҳияи 5 гузаронид. дар дақиқаи охирини қисми аввали бозӣ ба соҳибони майдон кушода шудани ҳисоб муяссар шуд. тӯбро ба дарвозаи меҳмонон Алинур Ниёзбеков зад. нимаи дуюми дидори ин дастаҳо низ ҷолибу тезутун ҷараён гирифт. дар дақиқаи 54-уми вохӯрӣ ба бозингарони дастаи парвоз задани як голи дигар ба дарвозаи меҳмонон муяссар шуд. туби дуюмро Салоҳиддин Одинеев вориди дарвозаи Саройкамар намуд ва вохӯрӣ бо ҳисоби 2-0 ба фоидаи соҳибони майдон ба анҷом расид. маврид ба зикр аст, ки роҳбарияти ҷамъияти саҳомии фурудгоҳи байналмилалии хуҷанд соли равон ҷиҳати мустаҳкам намудани базаи моддию техникии даста нақшаҳои зиёд доранд. раванди машқу тамрин ва омодагии даста ба вохӯриҳо зери таваҷҷӯҳи доимии роҳбарияти даста қарор дошта, таъмиру тармими варзишгоҳи фурудгоҳ бо тамоми инфраструктураҳои лозима дар нақша гирифта шудааст ва то охири мавсими имсола амалӣ мешавад. роҳбарияти даста азм доранд тими фурудгоҳи байналмилалии хуҷанд имсол дар лигаи якум маҳорати баланд нишон дода ба лигаи олӣ роҳ ёбад. ёдовар мешавем, ки имсол дар чемпионати ҷумҳурии тоҷикистон оид ба футбол байни дастаҳои лигаи якум, дастаҳои парвози фурудгоҳи байналмилалии хуҷанд, гулистони шаҳри гулистон, истарафшани шаҳри истарафшан, равшани зафаробод ва ориони исфара вилояти суғдро дар байни 13 дастаи дигар минтақаҳои кишвар муаррифӣ менамоянд. Хочу сначала поздравить болельщиков с первой игрой и с первой победой. Конечно, игра очень сегодня, если так говорить, результатом более-менее, если довольны, то игрой плохая реализация моментов. Создали очень много моментов, но реализация сегодня нас подвела. Это, конечно, будет нам уроком, чтобы мы знали, над чем работать, и будем продолжать над этим работать. А так, для первой игры, думаю, неплохо мы справились и будем дальше готовиться ко второй игре. бозӣ бачаҳои мо ё шиба доданд, вале тайёришон кам тарак сустарак буд. мито маъқул шуд, бачаҳо нағз мисол хай бачаҳои ёш хати ҳамаи чизро мондем мо нағз шу баромад кардан, соз баромад кардан. оянда да тайёрӣ мебинем, ки бо созтар ба бозиҳои дигар, бозӣ навбатӣ дар хона қати восеи хулбук восеи бозӣ дорем. насиб карда бошад, тайёримона созтар мебинем. боз як рақобати дастаи навкор ё ҳамон дебютанти дигарро мехоҳам бароятон муаррифӣ кунам. исфара 2 сол пеш дар лига якум бозӣ мекард, вале шӯхӣ карда гӯем намекард беҳтар буд. охир ҳатто ба бозиҳо намерафтанд ва кор то ҷое расида буд, ки дар баъзе бозиҳо ҳатто футболбоз намеёфтанд, ки регламент вайрон нашавад. хулас ин дастаи аз ҳисоби мактаббачаҳо ташкил шуда барҳам хӯрд ва соли гузашта бо даъвати чанд бозингарони боистеъдод дубора эҳё гардиду ба рақобатҳои чемпионат пайваст шуд. ҳамакнун боз дар лига якум ин мавсим дебют кард ва бо номи наву футболбозони ҷадид мехоҳад таҳаввулот ба миён биёрад. ҳамакнун номи ин даста Ориони Исфара аст ва аввалин бозии худро муқобили Душанбе дар шаҳри Душанбе баргузор намуд, ки дар сафар бозии бачаҳои Исфара бад набуд. ба ҳамлаҳои душанбегиҳо арзанда ҷавоб медоданд ва ҳатто бархе бозигузориҳои онҳо футболбозони ҳарифро дар ҳайрат мегузошт. хулас баҳои инфиродии ман ба истеъдоди футболбозони Орион 5 аст. шаҳри бозиро тамошо кунед ва баҳои худро гузоред. дар қисмати аввали бозӣ мо на чандон рақобати хуб ва диданиро мушоҳида мекардем.
маълум мегардид ки футболбозони ҳарду даста барои ин рақобат на чандон хуб омодагӣ диданд ва дар оддитарин ҳолатҳои бозӣ ба хотагиҳои зиёд роҳ медоданд. Пайхас кардан мешуд ки танаффуси зиёд барои ҳарду даста таъсиргузор буд. ҳолати дигар он буд ки тағйиротҳои зиёд дар ҳайати ҳарду даста дар ин мавсим ворид гардидааст ки бештари ҳолатҳо якдигарфаҳмӣ миёни футболбозон мушоҳида намешуд, чун дар вақти партофтҳои кӯтоҳу дароз ба ҳамдигар ба иштибоҳҳои зиёд роҳ медоданд ва махсусан дифоъгарони соҳибони майдон бештар кӯшиш мекарданд ки ирсолҳои таҳвилиро ба ҳамлагарон ирсол намоянд ва бо ҳамин тартиб ҳарчи зудтар ҳисоби бозиро кушоянд ки ин тактикаи пешгирифтаашон ягон амали мусбиеро ба бор наовард. дар идома ҳамлагари дастаи душанбе Шахир Нуров чанд зарба ба тарафи дарвозаи рақиб равона сохт, аммо ба дарвозабон ягон мушкилиеро ба бор наовард. билохира дар дақиқаи охири қисми аввал дар маркази майдон зидди Акмал Мирзоев қоидаи бозӣ вайрон гардид ва дар ҳамин ҳолат ду тағйиротро сармураббии дастаи душанбе ворид сохт ки футболбозони ворид гардида натавонистанд сари вақт ба мавқеъҳои худ ҳозир шаванд. аз партофти саривақтӣ Маъруф Назиров тавонист бидуни ягон фишор бо сар тӯбро ба дарвоза ворид созад ва бо ҳамин тартиб қисми аввал бо ҳисоби 1-0 ба суди дастаи Орион анҷом ёфт. қисмати дуюми бозӣ аз лиҳози рақобатпазирӣ нисбат ба пайти аввал беҳтару хубтар сурат мегирифт. дастаи Орион аз лиҳози бозигузорӣ нисбат ба соҳибони майдон беҳтар ҳунарнамоӣ мекарданд. махсусан дар ҳолатҳои душвор футболбозони ин даста мавқеъҳои дурустро мегирифтанд ва дар партофтҳои кӯтоҳу саривақтӣ низ фаъол буданд. билохира намояндагони шаҳри Душанбе фаъолтар гардиданд ва баъди фишори зиёд дар дақиқаи 79 аз як зарбаи кунҷӣ Имдод Мастонов тавонист бо сар ҳисобро баробар 1-1 намояд. баъди ҳисобро душанбегиҳо мусовӣ карданд, рақобат ҷолибтару тамошобоб сипарӣ гардид, чун баъди ҳисоб баробар гардидан футболбозони ҳарду даста баҳри голи ғалабаоварро ба ҳадаф расонидан зиёд кӯшиш мекарданд. дар идомаи бозӣ шоҳиди ду голи дигар гардидем. сараввал дар дақиқаи 81 аз як ҳуҷуми барқусо Муҳаммадамин Ғафоров тавонист дастаашро ба пеш барорад. довари марказ баъди анҷоми вақти асосӣ 3 дақиқа илова намуд ва дар дақиқаи охири изофӣ Раҳмон Раҳмонов баъди як партофти саривақтии ҳамдастааш тӯбро бо сар ба дарвоза ворид сохт ва бо ҳамин тартиб рақобати мазкур бо ҳисоби мусовии 2-2 анҷом ёфт. ҳарду даста ҳамакнун дар аввалин рақобати мавсими нав як имтиёзиро тақсим карданд. ما با این بازی با تیاری خیلی خوب آمدیم و می‌خواستیم که امروز غالب شویم، ولی متاسفانه بازی ما نیچه شد. ما رو افتاده نیستیم که بازی را مساوی انجام دادیم. ما در بازی آینده کوشش میکنیم که با غالبیت бозӣ ро ба анҷом расонем. Насчет сегодняшней игры за ПВ, насчет поля. У нас это искусственный поля тренировка. Сейчас сюда играть принес. Это будет чуть-чуть тяжело. Это любой команда будет тяжело. Как будто у нас весь играет, не дома. Поэтому так бы. 2-2 ничего случится так, 2-2 играет. У нас задачи за Высшая лига. Если другой спонсор будем нам помогать, задачи до Высшая лига. Потому что индийская команда, которая есть на Душанбе. мавсими гузашта дастаи барча ҳамчун дастаи миёнаҳол муаррифӣ мешуд ва дар охирин давр аз ҳулбуку паншер гузаштанд ва мавқеи панҷумро соҳиб гардиданд. аз ин бармеояд ки онҳо дар охири мавсим аллакай устуворона як дастаи комил шуданд ва ба рақобатҳо омодагии ҷиддӣ диданд. бемуҳобо ҳар касе мавсими гузаштаро агар ёд дорад, пас медонад ки анқариб 7-8 даври охир дастаҳои барқчӣ ва ҳулбук рақиби ҷадвалӣ буданд ва барои рохат ба мавқеъҳои чоргона мубориза мебурданд. тақдирро бинед ки дар аввалин бозии мавсими имсола боз ҳамин дастаҳо рӯбарӯи ҳам қарор гирифтанд ва як бозии ҷолибу диданиро ба намоиш гузоштанд. гуфтан мумкин аст ки барқчӣ дар сафар бо дастаи ҳулбук бозии баробар нишон дод ва ба ҳар голи мизбонон ҷавоби арзанда ҳам гардонид. ҳамлаҳои пайдарпай аз ҳар ду ҷониб ва мухлисони бешумор аллакай бозгӯи шаҳомати ин бозӣ аст ки тариқи сӯжа тамошояш мекунем.
дастаи ҳулбуки ноҳияи восеъ дар даври аввали мавсими нави футбол байни дастаҳои лигаи якум дастаи барқчии шаҳри ҳисорро дар варзишгоҳи марказии ноҳия ба номи Теша Исмоилов қабул намуд. Пеш аз оғози бозии нахуст бо иштироки сарбони дастаҳо ҳамчун рамзи эҳтиром ба муқаддасоти миллӣ таҳти суруди миллии Тоҷикистон парчами давлатӣ баланд бардошта шуд, ки ин нишона аз оғози мавсими нави лигаи якум дар ҷумҳурии Тоҷикистон унвон мешавад. Бинобар иттилои сардори дастаи ҳулбук Саидкарам Сироҷев, дар соли ҷорӣ дастаи ҳулбук баъди дигарбора таъин намудани Ҷурахон Мирзоев ба ҳайси сармураббии даста ҳайати асосиро аз ҳисоби футболбозони маҳаллӣ ва шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб ташкил намуданд. Дар қисмати аввали бозии мазкур бошад, соҳибони майдон бештар дар хатти ҳамла қарор дошта чанд маротиба имкони голзаниро ба миён оварданд, вале дар ин қисмати бозӣ ҳар ду даста имкониятҳои созмондодаро амалӣ карда натавонистанд. Ҳамин тариқ қисмати аввали бозӣ бо ҳисоби 0-0 ба анҷом расида дастаҳо ба танаффус баромаданд. Бо оғоз гардидани қисмати дуюми бозӣ ҳар ду даста пайваста ҳолатҳои хуби голзаниро созмон доданд. Агарчи дастаи ҳулбук нисбат ба дастаи ҳариф имкониятҳои хуби голзаниро созмон дода бошанд ҳам, вале дар дақиқаи 67-уми бозӣ баъди иҷрои зарбаи кунҷи Ҷовидон Хушбахтов тавонист, ки бо як зарбаи зебо нахустин голи дастаашро дар мавсими нав ба тури дарвозаи ҳариф ворид намояд. Ҳамин тариқ дастаи барқчӣ дар ҳисоби бозӣ ба пеш баромад. Баъди ин гол дастаи меҳмонон бештар дар хатти ҳимоя бозӣ карданд, ки ниҳоят дар дақиқаи 84-уми бозӣ футболбози аз ҳайати эҳтиётӣ ба майдон омада Самариддин Расулов партофти ҳамдастаи худро ба гол анҷом дода ҳисоби бозиро баробар намуд. Бо гузарош шудани ҳамагӣ як дақиқа дастаи барқчӣ тавонист, ки голи дуюми худро дар ин бозӣ ба ҳадаф расонад. Баъди иҷрои зарбаи стандартӣ дарвозабони ҳулбук ба хатогӣ роҳ дод, ки футболбози дастаи меҳмонон Ҷамшедзода Диловар ҳолати мазкурро ба гол анҷом дода боз ҳам дастаи худро ба пеш бароварданд. Дар дақиқаҳои изофанамудаи довар бошад, дастаи соҳибони майдон бештар дар хатти ҳамла қарор дошта ниҳоят дар як ҳуҷуми бобарор баъди партофти Ҳасан Рустамов ҳамлавари дастаи ҳулбук Самариддин Расулов голи дуюми худро дар ин бозӣ ба ҳадаф расонида ҳисобро баробар намуд. Ҳамин тариқ бозии мазкур бо ҳисоби 2-2 ба анҷом расид ва ҳар ду даста аз ин бозӣ як имтиёзӣ ба даст оварданд. Прежде всего хочу поздравить всех участников первой лиги с началом нашего сезона, пожелать всем здоровья, успехов, хорошей зрелищной игры. А то, что касается сегодня нашей игры, естественно, первая игра, она немножко волнительная, ребята молодые, играем на выезде, это все равно в Асе, в Кулябе, все прекрасно знают, тяжело играть, а эти ребята молодые, немножко переволновались, но в любом случае ребята уже игроки такого уровня, что играют отборочно азиатские игры, играют международные игры, и это волнение должно проходить на 5-й, максимум 10-й минуте. С этим немножко не справились, был сумбур, планировали немножко игру другую, то, что планировали, не получилось. В перерыве внесли коррективы, ребята почувствовали уверенность, начали играть, и все начало получаться. Вроде бы все складывалось так, что должны были довести игру до победы, но получилось так, как получилось. Грубые ошибки в обороне привели к ничейному результату. Но я думаю, что есть над чем работать, будем исправлять ошибки в обороне и улучшать игру в атаке и вообще командную игру в целом, в общем. ҳама вақт бозие аст ки тамоми ҳиссиёту тамоми он маҳорате ки бозингар дора метиҳад. барои дар ин бозӣ хеле чел маълуме мо зидди дастаи якачини ҷумҳурии Тоҷикистон баромад кардем. барои наврасони ҷумҳурии Тоҷикистон ки дар он бозингарони беҳтарини ҷумҳурии Тоҷикистон ҷамъ оварда шуданд. барои ҳамин бозӣ ма аз бачаҳо бозии имрӯза ба фикри ман ки ба фикри ма ва ба фикри роҳбарияти даста қонеем. او مقصد و مرامی که ما مونده بودیم برای دسته میگیم قریب که اجرا شد. برای خیلی یک دو کمبودی هست، این کمبودی رو چی میکنیم برطرف میکنیم، در بازی آینده حرکت میکنیم که با دسته مخلصای پیشتره خود رو دسته هولبوک با جمع کنیم. акнун натиҷаи бозиҳои дигари даври якум ва дуюмро мухтасар бароятон мегӯям. Истаравшани аз лигаи олӣ ғалтида дар майдони худ дастаи Панҷшерро шикаст дода натавонист ва меҳмонон низ ба задани гол даст наёфтанд. Дуюмин дастаи аз лигаи олӣ омада Равшани Зафаробод дар майдони худ аз дастаи Сарҳачӣ бо ҳисоби 5-1
торумор гардид. Дар даври дуюм бошад Сароикамар дар майдони худ аз дастаи Ҳулбук бо ҳисоби 2-0 шикаст хӯрд. Истаравшан ҳамсоя дастаи худ Гулистони шаҳри Гулистонро бо ҳисоби 9-1 торумор сохт ва футболбози шинохтаи ин даста Илҳом Баротов пентатрики аввалини худро дар ин бозӣ ба самар расонид. Барчи ҳам дар майдони худ Равшани Зафарободро голборон кард ва билохира бо ҳисоби 10-0 мағлуб сохт. Моҳир ин навбат дастаи Навкор Парвозро бо ҳисоби 1-0 шикаст дод ва дастаи Орион бошад Шодмони Ҳисорро бо ҳисоби 3-2 мағлуб кард. Охирин бозии даври мазкур миёни Панҷшер ва Душанбе буд ки бо пирӯзии бузурги дастаи Панҷшер ба поён расид. акнун таваҷҷӯҳ кунед ба ҷадвал. Агар ин охирин даври мавсиме буд, пас дастаи моҳиро чемпион эълон мекардем. Бигзор ҳамин хел шавад, чун дар лигаи олӣ ҳам навгонӣ хоҳад буд. моҳир бо 2 ғалаба феълан 6 имтиёз касб карда дар мавқеи аввал аст. Барчи 1 ғалабаву 1 мусовӣ дорад ва бо 4 имтиёз мавқеи дуюмро банд кардааст. Истаравшан бо торумори Гулистон 1 ғалабаву 1 мусовӣ бо 4 имтиёз дар мавқеи сеюм ва Панҷшери Балхӣ дар ҷои чорум аст. аз дастаҳои дебютант Парвоз дар мавқеи 8 аст ва Шодмони Ҳисор дар ҷои 10 мавқеъ гирифтааст. ҳарчанд аутсайдер унвон додани дастаҳо барвақт аст, вале мавқеъҳои поёниро дастаҳои Гулистону Равшани Зафаробод касб карданд. бозиҳои даври сеюм рӯзи 5 май оғоз мегарданд. аввалин бозии давр бо иштироки дастаҳои Душанбе ва Гулистон дар пойтахт баргузор мешавад. Ҳулбук дар майдони худ моҳиро қабул мекунад ва Равшани Зафаробод ба сифати мизбон ба дастаи Сароикамар дидор анҷом медиҳад. бозиҳои дигари даври сеюм ба рӯзи 7 май рост меояд. он рӯз Шодмони Ҳисор дар майдони худ дастаи Панҷшерро қабул мекунад ва дастаи Парвоз бошад дар майдони худ бо дастаи Орион мубориза мебарад. Сарҳачии Ҳамадонӣ бошад бо дастаи феълан сахт барқчӣ рақобат хоҳад кард ки ин бозӣ ба назари ман рақобати марказии давр хоҳад буд. рӯйхати нишонзанҳои чемпионат аллакай моломоли голҳо аст. футболбози дастаи Истаравшан Илҳом Баротов бо 5 голи задааш муқобили дастаи Гулистон феълан дар мавқеи аввали рӯйхат қарор гирифтааст. футболбози дастаи Ҳулбук Самараддин Расулов бошад 3 гол дорад дар мавқеи дуюм, Маъмурҷон Бутаев аз дастаи Сарҳачӣ бо 3 гол дар мавқеи сеюм ва Муродҷон Ҷалилзода аз дастаи Барчӣ бо 3 гол дар ҷои чорум, Боев Шоен дар ҷои панҷум бо 3 гол, Диловарӣ Ҷамшедзода аз дастаи Барчӣ бо 2 гол дар мавқеи шашум, Ҷовидон Хушвақтов бо 2 гол аз дастаи Барчӣ дар ҷои ҳафтум, Орёнмеҳри Нуриддин аз дастаи Барчӣ ки дар 9 сония гол зада буд бо 2 гол дар мавқеи ҳаштум қарор дорад. ин шаҳри даври аввал ва дуюми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лигаи Якум дар барномаи ФАТ буд ки ман Фирдавси Хурсанд онро барои шумо шарҳу тавзеҳ додам. то барномаи дигар саломату сарбаланд бошед. хайр.